mwagize neza. Uyu mwana yakuye ipendi Nairobi arizana hano none ukoze igitangaza sha iri pendo ukugasigyo yatoye hano mbese yari tegeye Trinity ararizana tukazusiga intwaro yawe mubonye ukuntu arigize gucya amaze ruhungabanya abameti aravugisha gucya nama numva ko baperesi biruka tuzamura Imana ishobora umugabo we bakora inama n'umudamu we baravuga ngo gisubizo napfira muntu twebwe tuzamwihambira twenyine dufite izindi nshuti zacu twebwe n'izindi nshuti zacu tuzamwihambira wenyine muri ubwo bwitange ubu ndi umupapa ndi waje mfite abana ugiye nazanye umudamu niwo wantekesheje bagura intebe bagura imatera bagura amasahani haleluya haleluya baratekesha baravuga ngo turagutekesheje jamu wawe nawe umugabo urumva tarakoze ikintu gikomeye rero hari nka bonfisi yari kuzuzwa biza bisa neza bamuha intebe y'imbere ibindi ndabiganiraho ndakira abantu bose mu kanya gisubi umunota umwe tumara dusubiza mirindi haleluya haleluya wese Imana icubahiro primera varia Imana ifite imbaraga wese Imana icubahiro haleluya tugiye gusubizamo kuko nari maze iminsi nkumbuye igitaramo wongere uducurangire twongere dusirimbe Imana bahumugisha duheze Imana icubahiro igitaramo ahantu cyadukuye n'ahandi kitugejeje nitwe tuhazi turahazi aha ntabwo tuza kugira gucya gusa tuzi cyaturereye abana ko kiratwigishiriza abana cyaduhinduriye amateka kirayasibanganya haleluya haleluya kirayasibanganya amateka yararangiye kubera igitaramo ntabwo twize nk'abandi ariko ntitwarangije nk'abandi ariko tuja muri systeme y'igitaramo nicyo twabonye kidukwiriye tugomba kujamo niyo mpamvu tutagomba kujenjeka jewe ku giti cyaje ndabizi haleluya 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 cyara twubakiye ariko Mana yaje malonga yasika niyegereje uriya mu mama uyu turabona uyu mu mama uyu uriya mu buzima nta muntu hari umuntu uzuba ikiraro umuntu agomba kuba ikiraro cya mugenzi we ushobora nta muntu uza wigeza ku kintu wenyine hagomba kuba kwanza source hagomba kuba ikiraro umuntu agomba gucaho je navuye muri Kongo nahitiye kuri uyu mu mama uyu niwe wabaye ikiraro cyanje cyo kugira ngo mbe muri kino gihugu cyo kugombe papa runaka aragaciro mfite ku muryango wanje no muri famille no mu nshuti zanje nabikesha uyu nabikesha Imana n'uyu muntu yaranjumbikiye imyaka 5 umugore aba muri Kongo afite abana 7 mbamu wiwe angaburira nk'uruhinja amfata nk'umwana we uyu mumama uyu ntabwo yigeze anishaza ngo ambwire ngo taha usubire ruguru ahubwo we iwe n'umutware we barambwiraga ati komera usenge turi kumwe hari igihe rigeze kugira intambara zikomeye namwe murabyumva zikomeye umugabo we bakora inama n'umudamu we baravuga ngo gisubizo napfira muntu twebwe tuzamwihambira twenyine dufite izindi nshuti zacu twebwe n'izindi nshuti zacu tuzamwihambira wenyine muri ubwo bwitange ubu ndi umupapa ndi waje mfite abana ugiye nazanye umudamu niwo wantekesheje bagura intebe bagura imatera bagura amasahani haleluya haleluya baratekesha baravuga ngo turagutekesheje jamu wawe nawe umugabo urumva tarakoze ikintu gikomeye
ndakizirikana. Umugabo wacu yagiye muri Amerika, cyakora yaragiraga ipupa ryo kuja muri Amerika, agakenera ngo aje mbere muri Amerika mbere y'umugabo. Twasenga Imana ikavuga ngo umugabo niwe uzogenda mbere, akamarakara ngo niwe ushaka kugenda mbere. Haleluya! Imana ikavuga ngo muhire n'uzogenda mbere, kandi yaragiye kandi ngo agira ikidosiye nimba ari kukibuye, nimba kikibaho, nimba cyarashize, nico kintu ndakimenya. Yamagira dosiye kikigwa Mana, none umugabo we uyu agasenga, ariko umugabo we akamurusha kwizera. Imana yavuga ikintu akika hasi akamakora mu mupfuka, amafaranga yose mu karere yahemwe mu karere akama yumbi. Nico yamurushaga, uyu nawe akarushaga abandi gucumbira abashize, ariko kashyigurye niwe ni umugabo. Nico kintu ndagira ngo nico cyatumye aje muri Amerika. Mubazi iyo dosiye nimba imaze imyaka 20 simbisi, nimba ikibaho ndayo ndabyo bizakunda, bizasaba ko umugabo ni wabaye ikiraro azomutondagiriraho ahuruke. Warakoze Imana yo mwijuru, sinogwa amafaranga sinafite, ariko Imana yo mwijuru ndabizirikana, ndabizirikana gusa aho kugira agaciro hano mubyumve cyane. Yari afite uburenganzira bwo kuvuga no taha ngatanga. Hari umugabo umwe nacumbisi wiwe yamangurira amashate ngo ejo ngo uzotahe, aho kugira ngo ndemo umutima nishyare turebe ko twose nk'Imana ikaza n'abana, wewe kurangurira amashate ngo ntaye sangu. Humva abantu burushantege Mana, habo bantu kandi uwo mugabo turabana nzamubona kumva Imana izomubabarire. Tugiye gutanga haleluya. Hose titubaye abagabo, titwabaye abagabo, pastor turabaga, ariko mamudo Imana yo mwijuru Fugwe Imana ishubahiro. Haleluya! 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 Kubita makompanyemo, kubita yonyine.
gusenga kandi mbabwira muzahusimwe twavuye mu Kagogo twama turara kuri Gatobwe ngo twagiye muri vuga butumwa kuri Gatobwe iri cyo vuga butumwa muzamwiga ivuga butumwa muvuga butumwa ni mu muhamagara ngwaze mwishyare mutekereze mwikore mu mifuka muteke mushaki ihamba muweze umuvuga butumwa aka kabiri nako gusenga nibi nabangombwa na kabiri ko gusengera ingwara nibibazo nako gufasha abantu batishoba mvuga butumwa zaza hano ni mumara ngo mumuhaye ibihumbi 10 cyo kiyumbe cyarashize tugomba ikiyumbe cy'igisirimu kandi gifite amafaranga siko bimeze duweze Imana ishubahiro amafaranga azaboneka profisi ni bamwe amuhamagaye ngo ve Nairobi turaba Kristo dushaka amafaranga tuweza bavuga butumwa bagende Bibiri ziba kuvuga butumwa azatungwa niki hoya arivuge cyane umuvuga butumwa azatungwa niki n'amavuta yiwe jewe rero niyo ntuze nawe ndabizi ko yakugize ingagari muri Kenya yarakugize ingagari yamugize umugabo wewe ganara uyu nguyu we nije wamureze uyu naramureze kumurambya kandi naramubwiye ngo ashaka umugore nzamuhinga none undebere abahungu bikigiye namuhayinga naraza no kuza kureba aza kureba wamugabiyinga abantu aba umwaka urashize mwarangiza ngo mufite abakirisitu barangiza ngo abagore barabuze gute namuhayinga ndamubwira ati ngaho genda uje gufatire nereka umugore muzana hano inka ifatare mwese sidera 500 se none umwaka urashize uyu wa kabiri taranavuga n'ijambo taranaza ngo aje basaze kureba kandi nije wamwigishe gusenga muhaye ninka urumva kudabagiza bene uyu mwana biba mana yashe mana ifite imbaraga n'ubutware izina ryawe ryubahwe mana urakoze Yesu twaje imbere yawe icyubahiro kibi cyawe izina ryawe ryubahwe uduhaye umugoroba mwiza turagutaramiye mana tuje imbere yawe Yesu wiru tugirire neza aho dukuye turahasi twabonye neza yawe mana waturereye abana mana twigishiriza abana mana waduhaye inshuti mana waduhaye kukumenya izina ryawe mana ntabwo icyubahiro mana muri uyu mugoroba mana ndavuga ineza yawe mana ndavuga gukomera kwawe ndavuga imirimo yawe mana imbaraga z'Imana icyubahiro kibi cyawe mana tugiye kumva ijambo ryawe uri Imana ifite imbaraga aha niho turuhukira aha niho tuza mana ugahembura imitima y'abera imitima ifite ibisabe hatimela riderizasiyo dezavare ibindi by'umubiri umve Kigali utugira amafu mabu wamuregera sente kandi umusinzi ibibazo ufite Gisubizo afite amavuta menshi ejo bundi muri Kenya narababwiye ngo ikibazo si nta kindi kibazo cawe ni amavuta make nta kindi kibazo cawe nta kindi umuririmbyi akaririmba imitsi karega ni amavuta make mugani wa John wapfuye yavuze ngo nguzidayiro ngo adatera kamwe ngo gatanga igitaramo hano umunyamavuta pasi iyo njewe ntafite amavuta sinosohora indirimbo utese yiki imarikisi ndi mwihangana se yiki ariko muzumvizo zosohora nzanyisora gutya ikwici uzugongana n'igikuta mu cuma ntazi niyuri kuko mba nayihudumiye nimbagwaye mikoro hano banza winjira ikibiri ushake network y'ijuru umuntu wese mu mpano Imana yamugabiyemo udushakisha amavuta aza ko ngenza nyakampara nka essence imodoka ntiyagenda ta essence tibikunda natwe yano kugira ngo ugire network na amavuta umuntu w'amavuta ntiyonyishamo tibikunda uzunyishesheje ngo atari ko ntayifite kangurira ariko ntayifite banakumvisha turashimira buri muntu wese wageze hano mu byukuri hano hantu sinzi ikibazo cabaye abantu bazabayagurika kandi bahaza abe nanje regiye moto zinjana
ngasanga ngeze irahiye ariko bizarangira tuhamenye neza nidutina nkandi meza ngahe twari tumaze gufatisha hano hasigaye huzura tubuza guhindura tujara hirye bafunga amakasa tugarukana ariko ndashimana yuko wamwe namubwire ashema mawe no mikrofone muyikore neza nidutinda ngiye gufata iminota 10 muri season n'igice turangiza no saa 2 n'igice dufite amasaha 2 ngiye kuyamanaginga neza bose nabayumbe bane takintu kiri bupfe kandi twebwe takorare tugire korari yacu n'umukunga tuzatonda tugashira turatundi gusa kugira ngo isosi igira amavuta ariko inyuma ya twa turi kuri urajamo rya mukunga niyo korari tugira rero ndiyegereza abatumigo bacu ariko muzukuri mwebwe mudahemwa kuza hari abantu benshi mbona bakunda kwirepeta bakirepeta nuko mwatahuye yuko hano hari igitaramo iyo dutarama nawe tuma mwaragarutse rero ndabashima ko mwaje gutarama naje gusanga umugani wa Gisubizo je igitaramo nico canyubakiye urantaberewe reba dore hano ukuru n'urudorari ana amadorari igitambo se nico cwagira umuntu mukene gutese nyumvire ta kibazo gihari tuzodutara mu buce nzenza nigo muri studio bukira kwaca kaza tituzoba imbura mikoro tuzodutarama tunashaka ifaranga none tunige theology dufunga inguni zose niko bimeze turiyegereza abantu bose baza Imana ibamubije ndiyegereza mukecuru wanje na madamu jewe ntarakora ikintu madamu ngo acemeze mukecuru wanje acemeze nzambireka ariko iyo wacemeje ninde wo kwitanga mumumbwire ninde wo kongera kuvuga ngo nye mama yanyumvishije n'umugore wanje ariko muragowe biba byarangiye n'umwana wanje Jevoni uko ndamukira igitago ngo papa ngo ndagushigikiye kamaseka nikabambwiye yasetse ngo ndagushigikiye sawa rero ndabiyegereje Imana ibaho umugisha ndiyegereza byicaza amaze gutora kabiri yari yavuye muri Kenya yananutse ngo yataramye amezi 5 none data ariko uzutaramaga kunarye kuko yitaramye cyane ntuje ushobora kugora marari ugasanga ikugejeje kuri uzuvanga imitsima n'igitaramo biba byemewe byicaza Imana igumugisha byicaza yagarukanye amavuta atarafite hano afite amavuta kuva nabaho Imana igumugisha ndiyegereza Gisubizo nkuko nabivuze abana abanyamuryango b'igicaniro uzo kuri Gisubizo hano jewe afatiye runini turafatikanye twarabiganiriye twabatumurike dutarame tutira pasteur aduhikanisa tuzo dutarama si kanisa nta torero dufite nta ministeri dufite ni igicaniro kireba buri wese n'umukatolika aremewe umuntu wese ukeneye kwakira ubwiza bw'Imana aremewe hano Gisubizo mu zubere byawe Imana igumugisha kandi tuzogusura nk'igicaniro tuza tugwa envelope ya pole kuko babivuze titudoro 50 cyangwa 100 ndakira evangelical team naona Joas yahageze acari gusenga n'abana Napoleo n'abandi bose evangelical ni team ikorera no mu gicaniro Imana ibaho umugisha uri muntu wese babiruta nababonye n'abandi bose ndiyegeze mabure yo mucuranze mabure nkunda kubivuga akabipinga ariko mabure muri kano karere arayoboye buri muntu agira umuntu akunda je mabure kuri je ni uyoboye nawe niba ufite wawe uyoboye umugira wa mbere ariko kuri je mabure ni uyoboye abandi bakagenda bakurikirana Imana igumugisha gusa bikore neza gusa defa afite karakerewe uzureka ibindi byose kwa kabiri mama turaziranye atayombesha ahaba nimba mpazi izaho nimba mbizi takinde mabure ntiyogira gutya mbamuzi rero uzugerageza uboneke kugiye twese turi busy twokwigira busy hano tawuboneka Imana igumugisha guyerekare mu nzira nawe yatangiye YouTube channel iramurembeje takijyama takigira gute nimba ari byo yiriwe musinzi yo yiriwe arambwiye ngo araje ariko nyine ubwo araje gusengesha abantu nawe ni umunyagicaniro
gwerekane muri timu ya hano twebwe donc nabayumbe bihuje ubwo nayo turamwiyegereje tuyegereza iwacu filimi yowe na Franco ni usigaye kuri filimi uranagira ngo ni kwa Munyakuri channel yitwa gute pa Ndaje TV Franco filimi umuhanyi n'andi macano akamaro k'ibi bintu ntago ari kwiyamamaza no kugira ngo ubutumwa bugere kuri nimba pastor ni benshi pe twasenze hano bakatubwira ati muradufasha ahubwo kino gitaramo usanga gikurikiranwa n'abantu bo hanze benshi rero abantu badahema kudukurikirana kandi bamwe bazabona tanga ituro muza mugomba kandega mwega muba mutundu Imana ibamugisha kandi nziza yako muza gufashwa tudatinze ndiyegeza uramwana Claude kuva muri Arizona haguruka papa haguruka umukubitira amashi uriya mwana yakoze akageste ejo bundi tuvuye muri uyu mwuka wa Yesu namuzu umubiri yarahijya akora ku noti turajye tumera neza rero Imana ikumugisha no mukanya yambwiye ngo aragiranje ngo aranda nshishaga ufite amavuta sha iko kwisi rero Imana ikumugisha sanganwa n'abandi bayumbe ndabona mugenzi wacu mu Naziri ndabiyegereje umuntu wese mu Naziri ndamwegereje Ngabire na mushiki wiwe Ngabire yaza gumakumbesha namenye ko wazindutse wagiye mu mahanga turabiyegereje izo birarange bitirije reka nsabe abavuga ubutumwa bacu twatekereje bahaguruke tubone kubavugaho mama Evangeliste Gwereka YouTube channel karibu muzukuri ndiyegereza John ni buranjewe utuvuta duke pastor ntabwo nadukuye Kigali uyaraza kuzivugira uyu Mungu yaradusengesheje ndavyuka nataramye muri San Frontier mfite nk'imyaka 8 tazi izo mbamo nagize mbatwaza sente gusirima amabuye kagenda kajyama San Frontier niho bayumbe tani izindi timu ndabona kayo baveho haza groupe bitanguru yatangijwe ariyo yavuyemo Fishers yihuye wino wayishinze ari mu bayishinze bigabiro yageza amafata guke ndakanda kataramenya gutekereza tukaja kwa mama vovu akaradusengesha none uko gusenga bitaba mu Nyagara nivyo byankuriyemo ngere Kigali ndafatwa taga no mukunga w'Kigali wafatishije navuga iwacu narafashwe rero bigabiro ndagushimira uratuye mu Buholande agira umugore wiwe hano yarambye ati ninzandi Kigali nzobataramira kuba watwitavye Imana imumugisha mukubitira amashi bigabiro kandi nawe niho dufatikanyije mu Buholande Imana yarambye ngo kino gicane kizakigenda kigira amashami bigabiro yarambwiye ngo aradushikiye mu Buholande n'abandi benshi Imana ikumugisha Pastor Michel agira ibintu bibiri ni umunyakuri nagahayo kumwuka ikintu twese asigaye batuziza nuko tuvuga ukuri cyane naje gusanga umuntu wese ugira ukuri agira intambara jewe naridekaraye uri muntu azatanga ikimwuzuye muzotuke muzora mwenyine mwindukene musubiranemo ukuri Michel arakugira azabwiriza ntakanda aciyeho kandi niko gukenewe rero Pastor Michel twakonexe cyane twageza tumutumira muri Penuel wacu ariko hari igihe namaze igihe ciwe akiba muri Genzo igoma ancumbikira igihe c'icumweru afite umukozi zo guteka imboga kuva nabaho yaza acumba guke no tuboga nakanyama kama numva neza isirashize Michel yaza naye mabwe twa turi kumwe navyibuka nasenga uri muri ararumu iziramboga sinongera kuzibona nimbaga tuzambuka igoma Michel dukonegita gutyo afite korari iwe nkaza ndara mpimba indirimbo aravyibuka bita ngo Bersheba igo dukonegita gutyo nawe yagazamo akanyanariza uko ashaka nyuma abona umwuka wera ndiho arambwira ngo ndakumiza naje ndamutora turamirana rero kuba Michel afite amavuta ashaka cyo kwitaba hano ariko nawe kuko yasobanukiwe umuntu utazawitaba abandi abatarasobanukiwe nubona bazagutumira ngo wanze kwitaba kubera ko turasobanukirwa ahubwo bagusengera nico kibazo ufite gusukwiye kwinjira gudu mugasengerwa
nimba uzobanura ibitaramo ngo notaramiki sintaramiki ufite problem. Michel ko watwitabye Imana ikumugisha umukubitere amashi. Ndaki tambuka turire surangama Yes haleluya Oh
ariko turasura amakandi kagufi nari nafatiriwe sinaboneka keretse nagwaye nico combuza kuza mu kane cyangwa bakambwira ngo umugore afashwe nibisagiye kubyara aho nibyo bintu byontera nkareriste kabona ko ntoza mu gitaramo ariko aho narindi hose navuze ngo gahunda igihirangirira ndaza amasaha yose ayariyo bana sifiwe ndabiyegereje hari abakozi b'Imana bo bigicaniro cyakandi tutari duherutse kubera impamvu bagisubizo turanamwihanganisha yabuze n'umuvandimwe ariko turakwiyegereje karibu cyane Imana gweze umugisha babiruta baje President Joasani Imana baheze umugisha nawe nene data mwagize neza uyu mwana yakuye ipendi Nairobi arizana hano none ukoze igitangaza sha iri pendo ukugasigyo yatoye hano mbese yari tegeye Trinity ararizana tukazusiga intwaro yawe mubonye ukuntu arigize gucya amaze ruhungabanya abameti aravugisha gucya nama numva ko baperesi biruka tuzamura Imana ishobora samana ralo niyegereje abavuga butumwa bacu iwacu ntitwari tuziranye ariko kasi niyegereje Reverend Michel ni rafiki wangu wa karibu tiyari kuza hano ndeke kuboneka zari gusa nabi ndakwishimiye cyane bukuru igisenyi turakwishimiye muku munani turi wanyu nimutinda tuzohushuka iwanyu tuje walikare none bagiye kongera abacurange gucyo twiyegereze nta kibazo hano ni wacu wa kandi ntiwaje muri stage nukuvuga ngo ni mu gitaramo cyabera tugatarama kugira ngo abantu bakobwe neza none koraho uko nguko karibu papa uyu ni hasha agira irindi hasha ryiwe baza bajana amapendo bombi nukuvuga ngo nawe azoza vuba hasigaye kigira none ma breja mukunga zamuka sigaye twiyegereza ijambo ry'Imana Asante usiringira bizima